To sa sisin pat nga dap daga jingkemen bat nga sngungu palat yo blay nakamtaga ni galat bangayo yagaban pensawa yaki kubar ki badan kam hagini gi sngi gi bakado ngai kublay yefigi snap na Ieng na sem ya baro ki bajupet yagani ka program nagapor sigapor ngai kublay gi subscriber baro But yung Krishan baro yung ke Grace Worship Center kabangidan lang baga ni media. Nga datway ba blay kerkuy pi hagani sngi. Nga da krenru yung jingir ku ag Ieng sem ke jang pi. Ba pindan ke Ieng sem ka ba dan apa ke jingdar kat ke jang blay. But hagani sngi nga dan manay kaway ke kubar. Kaba nganget kani gada nagadot not ke jang blay bagada nagadot not ke jang iru ki bakren ke ketien ke jang blay ngam kuangan kren ke waipat lagi ni sngi arai ke bang kuangan kren lagi ni ke por nakabenta jang pi kedai dien banga pet ye ke jingja ki badana ke riba ke Jaidbynriew ke jangi ke jangi kendu jing apdeng kesensyar kadar Kajing ikendu jing apdeng ke shang suk shang san. Kajing ikendu jing apdeng ke tray ke kta ke kamai ke ji ke kam ke jam. Bat habangi yo iya ke ri ke jingi bagadana apdeng ke jing hiar bat ke jing le ran. Kum ki priyo ke beshakri yo blay. Ngimday ban chi shang jing sang ban chi ngap ban chi pet. Hari abang ayo ni ke lat lengba ni ke channel lengba ni ke YouTube. Nga kwa iya kabangan shimkapu iya kaban kren na mga nget bakalat bat ka lenti iya kariba ka Jaidbynriew jangi kam na siyang iya gibriyo ka siyang au play batay na katakataw play la saying i gibriyo giban syakriyo try kibang iya yang kumne ban yalap ban pertay ka kerteng ka jong Jesus Christ ban kren malaga por ke riba ke Jaidbynriew ke briu ke Ieng sem shinong ki tau klem le tau klem de ken ye ke Jaidbynriew klem de ken ke niam ke jingwan ke rukom jinget jonki kini ke ktien ke de ya baro ban ke kwa mangan ai ke jingkren men ke sngi kabanga shimi ke ni na ke Bible ke kerteng jong ke jingkren ke de kabanga puli ye ke ni ke lenong Naga kitab Ezekiel kalenong ka ba po naga dekhat ka ba po ka ba play Ukren ya ka Jaidbynriew Israel bawang ngalawat ya briyo na pedeng jongki uban peniang ya ka jingker bat uban yang haga jingpra akmat jonga na kementa kariba ka Jaidbynriew Banganong penjat ya ka. Kabasngaw siyang niyo blaywang. Henry ngaklem siyam satya. Kakerteng jangan ni jingkren jangan menagisngi gaday. Mano ban Ieng nakabenta ka riba ka Jaidbynriew. Sa sisiyan ngan ay biyang kakerteng jangan ni jingkren. Mano ban Ieng nakabentagan ni riba ka Jaidbynriew daga jing duway daga jing git kli daga jing snokya hagamensim ngakren ni ka khubor shafi baro gi besngaw to yaga ktien kazi ngan penipi balay nga ay gani ka kerteng walit perkhat ba ka jingiseng gaday bangin syukran baik tanga jingiseng em kaday ka pori ngi ka bangin penpenay gani ka jinghikay ka jingkren namar ngi khamdan ka jingkir khli mangi namar ngi syakriyo playo bala ban leyay
Ni Shakriyo Blayu Bala Banya Dai Gari Baga Jaidbynriew. Ni Shakriyo Blay Ubala Yakaban Pinkala Yak Eke Jaburam Shakabadan Buram. Mdan Sancti Brio, Mdan Brio Bala Balay Gari Baga Jaidbynriew. Ada yang kata daw dah jingkir kling keren ni kubar. Kapag ay kerteng Mano balaban Ieng nakamanta gari baga Jaidbynriew. Piila na pipet yung Bible. Lalapin pulilile yung testament ka barim. Ublay ukren sibuan palat yung Jaidbynriew. Haga jing shisha la nga kren bet lele. Ukrem kren iya kaniam. Ukren iya kariba ga Jaidbynriew nadu mendai. Sayo Abraham nakamenta ga Jaidbynriew. Sayo Moses nakamenta ga Jaidbynriew. Sayo Joshua nakamenta ga Jaidbynriew. Sayo Gideon nakamenta ka Jaidbynriew. Saya ka Esther yo Mordecai nakamenta ka Jaidbynriew. Saya David yo Samuel nakamenta ka Jaidbynriew. Bala lang kren ka testament ka batamay. Ublay sayo Apostle Paul nakamenta ka Jaidbynriew. Pulis di sige nang Rome lang masipaw. Uang adan ka jing skills coin nakamenta ka Jaidbynriew Israel. Ublay sayo Jesus Christ. Hindi tang nakamenta ka Jaidbynriew. Hindi nakamenta ka Bynriew baro ka partay. Pero ublay ula sayo ng imenta. Ya kabangin kren ni ka kubar. Kabanuan ra ka jing shy. Ya kariba ka Jaidbynriew. Panihiya ka jing kren na ka par. Nakaniga kitab Ezekiel kalanang ka ba arpuar. Nakadakot ka balay po bo blaywang. Ngalawat yo brio uban Ieng haga jaka ka bapra. Uban peniyang ka jingker. Hagiwegi kintiyan u blaywang awat yo brio. Uban Ieng haga jaka jonga ba haga jaka nakabentagi brio ni ka pertay. Namaru play na penang uwat ikibriyo ang inisngi. Ba't nga si mga nang ifinado ka ni kapar kajang Ezekiel. Ublay wang ngam siyam sa tiya. Ba't nga karpat ka ni kapar mo pinpalit jingmat. Ngan pinipi bagari baga Jaidbynriew. Kanay ka badan na kadanut kajang play. Let's say you play a riba ka Jaidbynriew Israel. Let's say you make a Jaidbynriew ka partay. They play let's say you ka Jaidbynriew kasi jantya. Let's say you ngi hagani ka riba ka Jaidbynriew hagani ka state Meghalaya kamday ka majaring kat. Play le ke ka makraw hagani ka Jaidbynriew. Let's say you brio ka makraw hagani ka riba ka Jaidbynriew. Nado mensua. Baru play udan ke plan yang kena riba ke Jaidbynriew. Henry minta ngidan haga jaka jong ke jing syayale. Mangidan haga jaka ke bangim tip show kumlun le yang kena riba ke Jaidbynriew. Banga kwak kan keren yang kena kubar mana isngi. Bahaba ke Bible ke keren ia kena ke jingale kaban sawana ke riba ke Jaidbynriew. Fitip niam ngan penipi kidan artli ki eki bayale ia ke riba ke Jaidbynriew. Tang artli. Lapin pet ia kena ke luksana ke Bible haga Jaidbynriew Israel. Pin singal to ia kena ke riba ke Jaidbynriew Israel. Bakadan ke jingidai ke basiriam tek bat ke Jaidbynriew jingi. Kijing ja, kijing long, kijing le, kalang tek kum ke Jaidbynriew kasi jantya. Fitip le pimtip. Bakari Israel ka daga berit tam na ki Jaidbynriew ka partay.
La ban ang no nagiri ga pertei kam de ga behe ga de ga berit tam. Wat ga area ga de ga berit. Ka ba ga jing he jong ka kam de per e bat ga state Meghalaya. But ngiyo I ba ga de ga Jaidbynriew kala sha shibon ge. En reu play udan alendet jong ga Jaidbynriew. Bat nga kwa ngan penuan menagi sngi. Baka ni Jaidbynriew jong iru ka dan na po jong ka jing peniat ka jong play. Na lendet hadu menagi sngi. Kaya ka baja ka ni Jaidbynriew Israel ka ja ka Jaidbynriew jingi. Bat nga duay menagi sngi ba ngan la manuan raay ka ni NONGKREN. Baka Jaidbynriew Israel ka dan na preng arteli ka bele ka. But pinyo ishai la nga kren gani pin shai me lagi sngi. Baka riba ka Jaidbynriew kasi jantya katana prengi arteli ki jingile. Kaba ningkong kaba wanyale ya ka Jaidbynriew Israel. Kawan day nakinang shun junkie. Nakwangan wanra siya ka bakin jamin siyam. Kaba ya day bat gini ka sngi ka jungi ka Bynta. Henrengan ringdur na kaniga Jaidbynriew Israel. Baka niga Jaidbynriew kadana prega jingale arteli ka baningkong kawan ka jingale kaday na kinangshun. Pinapuli kaniga Jaidbynriew haba kawan ka jingale na kinangshun. Marsin kiyo David aga kat. Haga kitab Samuel ka baar. Lapin puli na kalanang ka basan. Pinlap ini giktian, sengap ngan puli, ya kan giktian ke jauh play, hagan ke por. Lepin puli nak lenang ke besan, giktian ke jauh play kau akan dekat ke bekat nyau. Habagi Filistia, kila yo snow, balala pensle yo David ban langs ia malal ke Israel. Ki Filistia kila wan man kiu, ban wat yo David. Bat ula yok snow, bat ula le hiar syakakut. Kinang syuan ke Jaidbynriew Israel, mdai mana-mana day ki Filistia. Kidan kinang syuan ke bahakmat ke Jaidbynriew Israel kidai ki Filistia. Ki Amalek, ki Syria. Ki wairu ke Jaidbynriew ke tukapor. Bat syangan penipi kini ke Jaidbynriew kadana prega jingale jang kinangshon. Ngan sa peniya ka bakin jaman siyam dengan wan raswa ya kani ke jingja ke Jaidbynriew Israel. Baka wan ke jingale na kinangshon. Kumno kinang ilam kile hangini ke por. Puli gini ngelenang ke besan. Al Samuel nang besan. Nak dekat ke bekat pra. Ki Filistia kilawan. Kila safret ila dia ke tem refaim. U David ula kelina utrai ula ong. Nganai kiu ne manyale ki Filistia. Men ai no ne kia ke kti janga. Baru utrai ula yatu David kelai kiu. Nabangan ai no shishay ni ki Filistia. Haka kti ke jamen. Snap ha. Finyo I kanuan ke ching shy figure bang NONGKREN. I ngo you play. Nakam taga Jaidbynriew Israel aga ni por. Bahaba kadana preng ke ching shy ale agi nangshon. Kaniga Jaidbynriew kadana yo siem. Uba ketangul David. Uday Brio. Ubaga Bible kong habakawan ke jingale nagi nangshon uklem kli nagi real start ke badan hajan jango uklem wat jingarap nagi waipat ke brio ke badan hajan jango henry ul David on the Bible ula kli no play trying and let kumno ngadai siya mga nigi Jaidbynriew. Henry kidan kinang syun ki bawanya le ini ke ri ke cengi.
But try ngan le kum no kulino play. Try ngan job ne ngan le kum no but u play u jubab yo debit. Uai ke jing shailer pin pulilat ni nang kabasan. Upeni ya kan ni Jaidbynriew kum no debit un le bagin job iki nang shon. Sngaw yo play baka Jaidbynriew Israel. Kata ni gis Ieng migi nang senshar. Kiba nang ban kelino play. Kata gadai ka jing sngaw kia ka bakraw ka mga dana mga kren. Unle yu debit wala daw Jaidbynriew banang banyalet ma. Don bor nama ka ni ka Jaidbynriew ka ni ka barit. Umlaban yang persyai ke Filistia. Henry Daniel play over crowd but ke Filistia. But u David u kli no play. Kerana pergi bersengap bagi ni ke por. Ia pergi nang yalam ki nang sensyar la bidan. Hatang idan ne em kum gini ke danot kum gini ke brio ki jauh play ki bau play ulah peniang magi lang ki nang sensyar ki nang peniat je gini ke Jaidbynriew ki bamuat jing yarap tang na ki para brio ki bamiang tang na ke jing start brio ki badan shisha ke jing sngal to baklem ke jing tip no play ki nom la balay bat ki penrit ila di ki wat yo play ngakerpat ia pigi besngap agani gapor tangin duai bau play un say ki brio ke riga jingi ki bamuat jing yarap na ki play ki bayap ki bam compromise ila ke jang jinget na ki ege be jabo ke be jakliang ni ke pertai. Raya pedang jaga jing le ran mega jing hiar jangan riba ke Jaidbynriew ai plan say ke brio ki banang ban penret ila dia ban yang akhmat jo play namaru play wat ke brio ki ban yang akhmat jo syam ki nang elam ki ba wat yo play dai nak ta daw nga yang nang ni daga jing shirham nga kran ke ni shim ban ring dori ke ni ke jing cha I know you play about David udah brio uba yo ia ke leadership ban shim ko mus ia modan haga ikhtiar bat usngau to u admit u priang u tip ba umla ba le ia ke riba ke Jaidbynriew ba kadan ke jing le Henry u klino play kat nungot ngidan ke brio ke sngi ke ba klino try kanangon ngidan kinang yalam jengi haki jaka beper nadu ke government haki nang peniat sinang haki balang haki jaka baro abadan kinang yalam kanangot kibadan kani kadanot ban kelino play yang nang ni ngakwang anang efi tungin tip ya kani NONGKREN baga Jaidbynriew Israel kasaya le ningkong day hagi nong shon tapi puli na Bible hagi kitab Samuel ka ningkong hagi lenong ka banyaw hagi por ka jong Samuel ubashim iya ka jingalam ngani ka Jaidbynriew ban bishar baru dia unang sensyar jangan Jaidbynriew Israel. Pipuli na ke kitab Samuel ka beningkong nang ka banyaw. Nakadekat ka banyaw. Habagi Filistia kila yo sngaw. Bagi Israel kila lumlang hamispa. Kita gi doloy jong ki Filistia kila lek kiu ya le igi Israel. Mana bagi khun Israel kila ya sngaw kata kila syapti yang igi Filistia. Ki khun Israel ki syapti yang igi Filistia. Femte bagari jangi menta ki nang sang senang ki brio jangi ki dana ka jing syapti yang. Ki kelumar
Ki jing mat. Ki le na kalanti ka bam dairu na maka jing shep tiang. Ya ka jing sha ban ben ya ka jing sha peniap. Kung mangiyo iya gini gisngi ka jing ja ki basngaw si. Ki baktalot ya ka jing sngaw jang iya iya ngasam. Pat ba ki klumar hagani ka por ka jang Samuel. Haba ki dan na gani ka jaka ha mispa. Filistia ki mat ban wan ban peniap lo di ki baro. Mereka Bible kong ki pat ba ki shep tiang. And if you put in a Bible kong ini ki tiang. Ki khon Israel ngas ngotenat igani ki tiang. Ki khon Israel ki ong hau Samuel. Mame to wat shang tat yakabal linyar kirpat nakabenta jangi hau try play jangi. Baun pelat yangi nagine ki kti jangi Filistia. Ki pat ba ki let show nang senshar. Mdai bau Samuel un yarap ki de gitiar tma. Mdai bau Samuel un ai pisa ai kama jam ki khon Israel. Ki khon Israel ki let show Samuel. Bau le ko ke kam ba ka ta dai. Bau ni yang khmat jo play bau ni sad. Hanga tu ai bau play un say ki brio ke bakumta. Ki bagi pat ba ki yo I ya kata ke jinglong brio kum ki nang elam. Bagi dai ki brio ke dan buram ki bakiar na ka jing bam sap na ka bampang. Ki badan shisha ka jingit kle ya ka riba ka Jaidbynriew bat ka jingit kle ka ba shisha kamdai tang ba P.R.DIENGDOH na ka tiar katar ka jingit kle ka ba shisha ka dai bakum unang yalam u Samuel u Ieng banya makhmat jong play u Ieng ban linyar ban duai nakwangan ang ifya gani ka riga jangi kambon ngi ang idai ki kristan. Bagi bapun ki badan ke jing sen syaro ki dan ki badang dan apa ke jing lang Kristan. Rekat nungut ki bapen benar ang tong ini wat yo play. Ki balot no ia la kata buram bat ki bahar si ke kerdan jang ke jing penret ban yang la kata riba ke Jaidbynriew ko meleu Samuel ban dua Samuel ang ni shimi ke lang brat bat nang tadeu dua yang we sat ban wa di ke khmat jang play wang try ngam tip kum nang le renga dua shemenam tani ke Jaidbynriew na mangadar ke jing ke kli ngam kwa begini ap ngam kwa begin jot ngam kwa begin shale ben. I know you play abadan ng prophet Samuel. Unang sensyar ng Jaidbynriew Israel. Upala unang yalam mo ba shisha. Habaw duay ka Bible kong play jubab. Peniap igito ki Filistia daw pertat. Bada pipuli ng Bible. U David mapingaw Samuel. U Ieng hagin ng Jeka. Bada I know you play. Baw Samuel. Ula yasad bat kawan ke jing lat bat ke jing job dei hang ni bau peniang yo mau bena barwai keteng u Ebenezer namar uyo I hadu kat no blay u yarap ya ke Jaidbynriew Israel tanginom peniang ia ki wei pat ki mau bena na Bynta ya lade. Asngaw si banang lagi ni gisngi dan ki brio. Ki balang ki nang yalam ki bapeniang mau bena laka jang ke kerteng. Usol peniang mau bena ya la de la pin pulia ga Bible. Si im sol jang ke Jaidbynriew Israel ubala lindat no blay. Uyat light ia ke plan jang blay upeniang ya la jang mau bena bat wa ai kerteng halaka jang ke kerteng. Samuel dia nong yalam mo beshisha. Hadin bo yang nak betaka Jaidbynriew Israel. Upeniang yo mau bena baru ai kerteng u Ebenezer. Agaktin English kamut thus far the Lord help us. Agaktin kesingalangan ng Ebenezer kamut haduk kat ni try melayarap yangi.
Tongin ngin duai bo blay un say gibriu ni election gabanwan. Ke bamte mau benar ya ladi. Andai ki batei mau benar. Ban penpau ia ka jing dan kam yo blay. Ki batei mau benar ban pen ia do kat no bo blay krau gariba ke Jaidbynriew. Ngila duo no iginong yalam ki basdang ban ai ngi ke district council. Ngila duo no iginong yalam ki Ieng shisha ya ban wat yo blay. Hagapor election. Mabalengim duai biang kum ki briu betip shisha yo blay. Namangidan ke jingele ka bawan na keleng. Habang akren ki Filistia. Habang akren ki Amalek. Hagani ke pateng Bynriew jingi menta. Ngam kren bagi Jaidbynriew ki weipat ki nongwei ku mangiong. Bagi digi nong suan jingi. Ngim dan nong suan bagi briu. Walai kino ya ki briu. Fitip kabajah hagari bagi Jaidbynriew. Ke jingile kabawan ke day. Naki bor jingdom no satan. Naka mensim baman. Usaitan udah nalendet. Ya kaban penjat ya gariba ke Jaidbynriew. Influensi ke brio. Kibatan ya ke bor, ya ke balik, ya ke bom day. Mana bau yo ya kaban pensai, ban penjat ya ki. Penjat ya gariba ke Jaidbynriew. Takadaw ngayang nang ni mangan keren jepi. Ya kani ke ketien. Nakwangan peninang ni bagani kadai badan kam. Ngam sim mentagas ngia bang akran nang ni. Bagi nang suan kadai ki waipat. Kebadan lagi jaka boda jingi em. Ngam sim mga yang ni bang ilang nang suan ni no em. Ni dalu wai nang suan ubadai nang suan ubashisha. Ubang imla banyale yo udah kesulai. Ubang imla banyale yo udah ketiar siat. Ngimla banyale yo udah kebor brio. Uniu nang suan udah bakin jaman sim. Tau day saitan. Kamen sim kesoit. Kabarung ini kisngi ban penki igi brio. Ban peniap brio. Kabar penki igi brio. Ban bamsap. Kabar penki igi brio. Ya kaban legi kambam day. Ngakwangan ang fingi danu nang suan. Ubang imla banyo igi khmat do. Rengi yo iu penki igi brio. Bat uyo wat igi nang elam. Bat igi authority. Bat ngidon ketma. Ke Bible kong. Ke siti sigi avasas kelanang ke Bynriew. Lapin pulin nak dekat bersipau kat wei kalar. Wang nak bagai jingile, jingi kam lang ke senam ke do. Anda hima ke bor ke jing baman bagai jaman sim. Ki badan hagi ni ke hau hagi jaga benang. Kapamut kemen sim baman kaba influence. Ia ke brio gini ke ski ban legi kambam dai ban peniap brio ban legi kam ke besniu ban legi ke kapam ya dai ban kaman ke jauh play. Ni dan yang tahu setan ubalang nangshun. Tang ikena itong na ikena ini noro. Karena bor baman ke batray ke brio. Ada yang kita daw sa yang nang ni mga nang ifi. Mdan lenti. Ia ke Jaidbynriew ke si Jaintia. Ia ke state Meghalaya berawai. Mdan lenti wat ia ke pertai berawai. Ladang imdan kinong yalam kiban Ieng ke Jeka. Kabau blay ukwa iki bakin wat iga jingirap chong. Nama mday daga bor brio mday daga jingile brio. Kat no fiyo ibaki le. Ka Russia ga Ukraine. Korea ga peniang gish missile ga ba itiang. USA ga peniang laga jong. Mentaki persyang ban peniang lagi jong ki atiat ma. But fiyo i minta ka jaga jing keleng. Sedang banyak ki Palestine ki Israel ki sedang banyak ki Syria ki sedang banyak ki keleng ke Iraq ke Iran. But ngakwangan ong ifir ka nige por. Kani bar kay walit mut ka jing le brio. Kani ka nige bor jing dum na landet ban pen ki igi brio daga jing sarong. Bani penjat para brio, bani peniap para brio. Miap mano, yayap para brio.
ba pinayet halendet Mano ba yap kibriyo ka jingale kamuan nang no kawan na satan dahil kita daw ngidan kami ginong yalam kibatip banwat yaw tao ba khamdan bor banyaw satan utaw day u Jesus Christ nganom compromise nga bang kren na mga danang ni nga tip yung jing sisya na gagtin ka jang play ngayo nga Bible baga batay siyay kidon gibriyo ka Jaidbynriew Israel giba klemwat yaw play but kumno kawan ka jing chat yung Jaidbynriew Israel barak away kidon gibriyo giba amdan bor haga Jaidbynriew Israel nray giba wat yaw play but kumno bo play ay ka jing job hagi ni gisngi play wat gibriyo giba Ieng nakabenta gari nabaga jingale iya gari baga Jaidbynriew kadantang hapdeng artli ki aka na mga numyo bagan kren slam ngalapin ifi baga jingale kabaningkong kaday naginong syon bada banga ongi ginong syon ngam kren igi para brio nga kren baw nong syon uba nalendet uba khamsniyo uday satan ling bagi mensimbaman ban tap agi brio igi jing sngaw yu per daga jing sngaw Jaidbynriew daga jing syon iway daga jing peniap iway utaw de satan uba yale ban tap agi brio bat kejubab nang tagalong ngine yap para brio baro ngin hap yang akhmat jong blay gawe gisni bat baro ngilong jing tau jong blay tongin tip bau jisu haga jing shisau blay ulawan shagane ga pertailang bau Jesus Christ ban penim yaki Jaidbynriew ngan peni ga jingale ka ba khamshir khay kaniga jingale ka bele gi khon Israel kawan na ginong shon bat nga wanra agani ga por bagaday na satan haray snap ngan peni fi na gani ga Bible baga jingale gi khon Israel ka ba ar ka ba kham ima ka ba kham sneo kaday ba kamwan na kinong shon kaniga jingale kawan kum gajing bishar kabawan na blay katakaday ka bang sngaw matam ndahaba ka jing bitar ka jang blay bat bakawan na garukom jang ka jing bishar ka jang blay ye ka rig baga Jaidbynriew ndanlat ye ki brio bakini Ieng hanta baru blay wat ia kata dapi pulih mene ngala pulih kitab Ezekiel nang baar puar kada khat kabalai po tangin dia pulih gani sajisin ngan peni pi bapindup syai baka jingale kamuan tang na usaitan here ka jingale kawan namar kawan ka jing bishar kabanau blay sengap ngan pulih ia ke kitab Ezekiel kalau nang ka baar puar ngan pulih na khat baar po kendai kibriyo jangkari sengapa kekerana gari baga Jaidbynriew kibriyo jangkari ki juban ben kila luti ki jing luti shisha kila penjenjar ki baduk bad ki bakerduk kila ban bom day yaw nang way lebih pulih senang kekeran wat ya ki nang itu lepa ki bakrem penia per ju ya ka ba shisha nakabam shisha Banu play na peneng wang ngawat yu brio na peneng jongki uban peniang ika jingker banu ban Ieng ika jaka ka bapra nakabenta kari banganam penjat iya ka Henry ngamsyam singap uang kumlo dekat balai way namar kita ngala teno ialah ka jingbitar halor jongki ngala tangdo iki dengan ding ka jingbitar jonga ngala wala mikilenti jongki alor ka klik jongki hi ang utrai ubau play ka jingele ka beningkong kawan na ginong shon hari ka jingele ka baar kawan kum ka jing bishana play bat nga tuwai menday ka sngi bangan peni piya gani ka por nga syapti ang ya gani ka riba ka Jaidbynriew jangi bangayo i
Nado basdang igri si giant Agustin Megalia. They play ubayang. They play ubay dying in igri. They play uba penlong yung ikum niya. They play uba ayang iga freedom. They play uba ayang iga bam gadi kakup kasam. They play uba ya die gari kachangi. Hendrai la daw niyo jo play. Ula ailat yung ibun siyan magin club amat ba magin pasyo play. Hendrai kinong ilam magibriw kiba tip yung kaching shisha. Ngiyat persya yung aman kacho play. Nga syeptiyang bayo kawan kum kaching bishar. Hagari mga Jaidbynriew. Maday na katakadaw. Nga krening ni kakubo na kajingkit kli. Nga dang sidap krenyo Elijah. Maday tang na kading jo play ban panihara kaduan. Ban panpaipat yung Jaidbynriew Israel. Show play. Play wat yung ibriw yung isngigi ban la ban Ieng khmat jo play. Ban panihara ka bar jo play ka riga chingi. Ki ban Ieng ka jaka ka bapra ban yasad. Play wat yung ibriw. Nga snungo yung play lang ang panipi nang niya. Men bau play umat ban penjat yung Sodom at Gomorrah. Lapin puli na ka Bible ka kitab Genesis. Kalanang ka bakat pra. Play yo iba ka Jaidbynriew. Hapo Sodom. Kala put plak. Daga jing jersey jang ka pop. Kadang ka jing linyar jang ka brio. Ka jing le persya yo play. Play wangan let ngan pet ya ka Sodom. Lakalong shishanem. Bat ngasngal tenat bau play wang. Nganum la ban buri ya gani ka jing temu jonga. Now nong yalam jonga ni ka Jaidbynriew Israel. Tau dewa Abraham. Bara bau play umut ban let u Abraham u Ieng khmat jong play. The Bible kong tuai ong try. Lada dan san po ngut ki ba hok. Hasoda men penjat lang ya ki ba hok bari ki bom hok. Dua ya saat baru play wang. Lada dan san po ngut nganam penjat. Uhiar chaga laipo, uhiar chaga arpo. Dua ya saat cheduk ke shipo. Hagajing shishala da ulat ubadanang tai. Hapa Sodom. Unjun dalala ban im ke jing im ke badai ban penkelai ke brio katus na mosyong bakin palat na ke sipongot ke besyakriyo play ke Sodom kanam syatang na keding hendrai nda ba ke jing bishar ke jong play kawan ulap bamdan sipongot Abraham uyang manisad uyang ay ke jaka jong ke jing prau punya ay ke jing ke rakhmat jong play na ke benta ke Sodom udan ke jing ke kli Barabau bleu pet ye Sodom yo im dan. Usai na ulat pada ke Ieng jang u kendiat ngut. Balat hangi ke Sodom. Daga ding. Walit mut bagani ke ke story. Ke khana puris kamem. Lecture Israel pinlap ke Sodom gedan. Pimlap treso laklat pay lak kodat baro. Saat stang kamau nang rem kendiat kensai. Baru play pen pau lagi jong ke jing bitar. Habagi brio kem tre ban wat yo play. Ngasngoma habang apet bagari baga Jaidbynriew kahap kum ke jing bisha no play. Mano balaban Ieng. Harenga aingo yo play haga por ke jong ki khon Israel. Bawat ladakani ke jing yale ka wan no play. Penman kidan ki brio jong play ki bayang. Ngayo iyo Moses. Ngan sipuli iya ke kitab Exodus kendiat. Nakalanang kabalay po ar. Napi puli iyo Moses pinlap. Iya ke jinglang shisha jong u kumunong yalam. Ngim yo inong yalam ki bakum kini ki brio mentah. Ublay ukuran yo Moses adin bagila lendet adin busyong ajarong jong lum Sinai. Bat ndah bagila ya tau tu masih siar. Kila ya mani blay tau. Kila ya lagi ba isangsi.
Aduh, blay bitar wangan pendam ni ke Jaidbynriew. Bangan penmi dagawai ke Jaidbynriew. Sngongu yu blay da pipuli na nang balay po Exodus na kadakot ka balay po ter. Haga bala siya Moses ulang tau pat ba. Fila le ikapop ka bakraw mentangan sa let kiyo show try. Le singala ban penlang ka jing penyesok namar ka pop jong pi. Ngakwa kin mi kin nong ilam. Kibanang banyo baka jingele igari baga Jaidbynriew. Kam day syuk ka bawan tang naw saitan. Yo kawan da ka jing bitar baga jing snasi jong blay. Henry habang idan kibriw kiba kumu Moses. Kibawat la ka Jaidbynriew ka paya ka jing lepop. Penban ngidan ukidan yo nong ilam Moses. Ubalet kiyo show try. But uba penlang ka jing penyesok baru blay. But view inda habaw Moses ulit uang. Atry. Uni upay lang ulale ikapop ka bakraw bagli tau blay daga ksiyariki. Henry mentala da men map ikapop jangki. Lada da kumway pendam no yang nga kerpad yamen naga kitab jame. Ia ka ba melatok. Nang no finio ginong ilam kiba kumu Moses. Kiba nuot ban ong yu blay try lada me penjat ia ka nega ri jangi. Pendam wat ika kerteng ke jong anak kitab jong ke jingim. Lalu blay wang yung Moses. Jaru boleh pop persya nga. Yaw takengan pendam na ke kitab. Barhadian baw yasad. Kaniga Jaidbynriew. Kalat na ke jing bitar ke jong blay. Vin peit na ke Bible. Blay wat hagani gisngi gibriyo giban Ieng haki kinro jong jing duai kibani saat kiban Ieng ke jaka ga bupra min bau Elijah udana ga jaka ga busa marway bana baga Jaidbynriew Israel ka klem tre shu igaban mani blay ba im. Ndah bagi nong itu lupa jong blay bal saus pa san pungut ki duai kading ke klem hiar ili jaudan ke jingir kle but shuaba unduai uang ini giktien pin pulina ke kitab kisim ke beningkong ke lenang ke bakat pra pin lap ladangam baklana ke dekat ke balai po o Elijah shuaba unduai ukhat ia ki kon Israel bakini wan lang sejan jango but aingo you blay bagi kon Israel ki danaga jaka kabakim tip shu uno blay bashisha rehaba umi ubrio uba khat ia ki sejan jango ki kon Israel ki hiarlot barok bat ki wan sejan jango kay gabang akwa ngan penifi managisngi gaday ladangi day banyo baga jing bitar jong blay ganom hiara gari baga Jaidbynriew. Tangini wan lang kum kaway ga jing mat hakmat jong blay. Ban piniang pat iya ga duhan ga balatua. Ban yasad ikmat jong blay. Daga baklet na kanunga niyam piwan. Daga bakiar na ga jing sngaw kerpang. Ken mau ublay bu pet jingi umpet daga kerteng niam. Ken mau bu blay pet jingi upet kum gibriu ke jong u. Ki bau la yap la ga ding fnaban sispa e ga mensim ga kodor jong baro. Bara bau la pen em pi ki katu kan ne. Ukwa ba fin kiar na ga jing sngaw kerpang. Ba fin le kum ba ong Elijah wan lang a jan jong try. Ngini teilang e ga duan. Bara ingo yu blay ba ki kon Israel ki hiar. Natuay ngarong ngakot man nagisngi. Tangini hiar no nagijing sngaw niam, nagijing sngaw balang, nagijing sngaw kerpang. Tangini yang kumuway priyo ban yasad ban piniang gijing care. Ban dua ikhmat jo blay. Namang ayo ina nga nga Bible blay ay kalat ay kapor ko jong usalaman. Singa siya yo sngaw ba ay gibriyo gikot ay nga nga dukot. Kanina nga jing dua imday ay balang.
Kani ga jing duai ga riba ga Jaidbynriew. Kani ga jing kular ga jong play. Mdai bakran Solomon gani, mdai bakran ununo prophet. Kani ga dai bakran u play. Kata ga dai kitab ka ba arki chronicle na ka ba nyaw. Pet u play wong. Haga de khat ka ba khat lai. Ladanga khang khop ye ga beneng manam dan slap. Ladanga hukum yu put ban bam do igari. Ladanga pa iga jing yap klama pedeng ki brio jonga. Lada ki brio jonga. Yang ibala khat daga kerteng jonga kin penret yelade. Kin duai bikin wad iga khmat jonga. Bat kin paino lagi lenti baman jongki. Kum tangan sngau na belengan map iga pop jongki. Sngau bawang ni kitian. Bat ngan penkia ia keri bat ke Jaidbynriew jongki. Tang kata kadai ke solution. Kalat ke jubab. Ia kena geri bagi Jaidbynriew jengi. Ndalat daga waipat. Yang nang ni daga jing ngauret daga mensim jang ke jingkit kli. Kerpat ifi ki ba tip you play ki ba duai ki ba nget ia kena ketien ke jang play ki ba NONGKREN. Dangin tip balada ki brio ki ba shisha ke jang play. Ni penret ila di ngi wan show try ngi duai ngi pai na lenti baman. Ngi wat ika khamat ka jang play. Kani ika jingkular ka ba scambo play wang. Ngan snow na beneng. Bat ngan penkia ia ka ri jangki. Piyo ia ka ri jangi minta. Hangno hano ba pinbo ika jing shania. Kala jan gani ki election ara jarar pulai. Atau pi up sa kawai pat ke government ke babha. Kan long kum jo si kum jo pat kanang hero. Ladang idan ki brio. Ki bam tre ban Ieng ban yad hagalenti ke bau blay kwa. Namaru blay wat ki brio ki ban Ieng. Nakabenta ke riba ke Jaidbynriew. Mdan. Anak taga daw nga ay kerteng ini ke NONGKREN jonga. Mano ban Ieng na kamtagari. NONGKREN mapiniyang election, mapiniyang politics, NONGKREN ang nigata. NONGKREN kita. Kabang adol ng nigaday, yaka ba shisha? Yaka lot ka ba shisha? Yaka solution ka ba shisha na play? Magkataga day, play what? Iki nong ilam, ki brio, ki nong isad, ki nong duay. Ki balong kumu David, kumu Abraham, kumu Moses, kumu Mordecai, kumu Esther, kumu Jisu. Ki ba yam na kamtagi way. Ki balong ki nong ilam, ki ba shisha. Ang duay ka ni kapor. Ngan penkut da ka ni kaktin. Balada ki brio ki jonga ang utruay. Kinwat yang bat kin painot na gilenti baman kin penret yelade kin duai ublay kular scam wong kum tatengan snow ga jing duai jongki bat ngan pen kia ia ga ri ga jongki Mano na peng jong fi banong try ngan hiar na ki jing snow kerpang baro ngan iki kerdan baro ibangadan ngan phal shemengan duai na mga dan ga jing kit clear yala ka jong riba ka Jaidbynriew shano ka pateng jingi gan poi shano ki khon ki pateng ki jingi ki ban saman kin poi lada ka long ha ga ni rukom rega dang dan galat lada ngi phal show play tang ini duai ku try ga ni por playing a young nang ni da ga jing kit clear ngala pendap ye ga ni ga jing kren ngala kren kat ka ba me bu ka dot not mana duai yo men se ma khot jame ba un let kelang sige brio ke ba yo snow ye ga ni ga ktien try nga kerpat ba men pen kendo men kta na do kin nang ilam ge ba khle gen try bakin tip ban wat ye me ban clean me try ban yang man saad como David como Samuel como Abraham como Moses como Mordecai como ge Esther ge ba shajing it habagi yo iya ga riba ga Jaidbynriew ga sapaya ga kodit Pangiyo ikum no ba me jubab a blay ga jing duai junkie. Duai men pen pai ga brio jingi. Mangin pai shemeng in klet no ga jing snow niam ga jing snow kerpang. Ngin wan ken try da ga donut ka ba snow rit bat ka ba kalaga ba mud.
Pat ngadangay ablay medang dan kalenti agariga jangi. Ngangay medang dan ay bakraw agani agariga si jantia ke state Meghalaya. Medan ay agari India ke try. Medang dan ay banle agariba ke pertay barakway. Say Jaidbynriew try ki bawat yame. Ngadangay kani gaktin kan yalam ko pa Jaidbynriew. Balakum no ngindang dan kalenti. Mangini iya ke buram chabe agariga jangi. Try nga islet siya may kaburam. Hagkakirteng kabadon bortam kadong Jesus ngadway. Amen bad. Amen. Toblayon kur khuy fi. Lengbagan ni kubar. Kublay shibon.